MLA Jirang constituency ubat sustenance sotun hagitrik nailar arhajar arbusan. Ulapan pawi gajing sokya kebajur halor ko kubor, ladon gajing keno penlong night club niki kam sengubha de kewega hotel, kebelatip keteng gum ke Queen Hotel kebadan Hajorabat, hakeliang jong jela Meghalaya. Katkum ke kubor beli alum do MLA ulong, bagladon gajing keno bagi bor jong ke Queen Hotel giju penlong yagi program kum balik akan night club. Haman ke situ diang sing jan bat ke si ublay. Klem do buram syu agajing sengu jeng rupat ba. Dan ni klem dayo agajing bet nigi bor peniat distrik jong Riboy. Uba sustenance soton haba penpau agajing sokya ke bajur. Bagani ke hotel ke peniat ki kam lek sengu ba, apa uput usam jong ke constituency jungu. Ula penrem jur ki try jong ke hotel. Ulong belayok kubor badan Shibun ki kali ki brem dor ki bejulet ke hotel ha ki singikut tayo. Baladun ke jingkeno balju penlong ya kum kini ki program. Ulapan paru pada kaliang jung kum nong mi kemat patba on sosial kiaban betha ya u deputy commissioner ke distrik Riboy ben penlong ya ke jing toket halor kani. Te hang ne ko por na kalian junga kumu MLA jungka jirang konsensi. Halo hadian mau yo ya ka jing tip ka kubor na ki babun balang ki ba kilawan ban pesngo sanga hang bide bat ka jing penya ya ki club lane ki khalai te na kalian junga layo ni keren bat di deputy commissioner nomor ba kadon ka jing atatin na kalian ki babun ki balang hak bidai pat ka jing penya ikan night club hati ha po Queen's Hotel Hajorabat bat ki pajba he ki panong song snong ki babun ki laya pensngo sanga bat ban pau hak bidai bat ka jing don jong ki kali ki baremdor man ka si thoding si sajan si ublay bat kalapin atatien iki te nakalian jonga ngalayo ni keren ngalap kerpas di deputy commissioner ba deputy commissioner ki depan pha ya ka surprise inspection beringkat bat i magistrate nakalian ke police department ban pha ke baki le hangthe namar ba kat kum ke jing keren nakalian ki pajba ki don ke jing atatien ha ke bide bat ka jing penya ha ke bide bat ka kanu ka klop la kalong ka da kanu ka lenti ka bakile ngimpat tip hadum ta ke bakile dan ngelabu ke jing kepat si deputy commissioner ba ide bencim kia lo kene nang ba kanum don kanu ka jing wit lane kanum don kanu ka kam lebi an ha ke dikathan kam tam ha ka konsensi ke jungi